2019 siap dilaksanakan. Laksanakan. Laksanakan. Ya, selamat memasuki masa purna bakti. Semoga tetap sehat, semangat, dan menjaga silaturahmi dengan kita. Mohon maaf jika selama ini dalam berinteraksi ada khilaf dari kami. Ya. Don't wait for truth to come and bind us. Let's just believe the lies. Believe it, I see it. I know that you can feel it. No secrets worth keeping. So for me like I'm dreaming. Take me through the night, falling to the dark side. We don't need the light, we'll live on the dark side. I see it, let's feel it while we're still young and fearless. Revenue consumer untuk bulan ini kita pencapaian 107,31%. Ya, dari target jual 5,4 miliar tercapai 27,3 miliar. Ya. Tumbuh 0,27% dari bulan sebelumnya. Secara year to date artinya 1 triwulan, target 73,3 miliar tercapai 81,4 miliar. Ya. 111% atau tumbuh 39,89%.